tuntruma chuan Khawvela In sak danglam le moi angareng tak si te kan tar lang dona hengin te hi manro changkang ber manga thuam ni in architect hiam ming thang tak ten oi omlo hial khopa dangdaya an sak te an ne lawrkhawmchannel i lo la subscribe lo ani chuan min lo subscribe saka kan video te lo like ka min lo share sak turin kan nge na che pangana falling water he in design tu hi Frank Lloyd Wright ni in Pennsylvania rama mun pakhata tui kho thla he in hi asa ani Pittsburgh sumdong pakhat aming Edgar J. Kaufman chuan Barron Pennsylvania kebin pakhat lian vak lo hi ania chu he tui kho thla bul maya hian ani ti chuan Frank Lloyd Wright hi ruain a kebin chu sak that sak turin asoma mase architect Frank Wright a chuan chu in sak that le ai chuan a kebin bulloka tui kho thla a chuan in thar sak karot ta zoka an ngai dan ainang lovin anin hnial chiam na a in sak lamaton hriat nga tak mai Frank Lloyd Wright a thuron ang chuan kumsang kha zakwa somthum pariat khan he tui kho thla a in ro pui tak hi an sata ni Edgar thi nu kumsang kha zakwa somnga panga khan afapa Edgar Kaufman Jr. chu he in hi aro chuna ani hian kar to pachol ha damnan le hun fian rial mannan amang thina ni mase kumsang ka jakwa somruk pathuma chuan Western Pennsylvania Conservancy te hnena anu le pat hriat rengnan he in hi a donate ta ani in a donate nu po hian Edgar Jr. hi a khai pa bera tangin he in rail bol dante a enkol dan tele a mandan tura te ro man na siam thina khwalzin angin he in hi atlo fo bokani Kaufman Jr. at ho pui pakhat architect le designer ni bok Paul Mayen po in he ina hian visitor center chu kumsanga jakwa somriat pakhat khan asatel bokani kumtin in khwalzin mi nuai som paruk chuang zatin he in hi antlo thina a in sakdan moina pialama a chevel thingle luite hian a moina an bel cha le a American Institute of Architect member te chuan a mingatan falling water ti in an sa a kumsang ka jakwa somko pakhat le sangni pasari ate khan American architecture te kut chuak omto zong zinga in sak moi berani anti hialani chu mai ba ka American favorite architecture lisa po somni pakwana a hau phangatani Palina Joshua Tree Residence Designer James Whitaker chuan RCPN ang takmain shipping container bungro phurna bom steel siam ang takmangin base lo lamdai atangin inaron sa suak ta lolmai London based photographer le architect ni bokhian kumsang ni som pasari khan California thalera RCPN ang tak inhi alo sa ani James hian bungro phurna bom ang takmai thil killinei klon seida umangin he in hi arem khoma chu thil in rem khom chu lataka tanga thlir chuan RCPN ang le maya a in zaw zong hi square meter zanni ni in thut khom na pindan chauka le mut pindan pathum lai a chunga hian a omani asatu James soidan chuan he in a room tina tang hian a che velaram leilung te chu chiang takina mu theya atlo tu omna pindana zirin tukvera lo lang ram leilung te chu munrang sangami ni mai om takin angai thei hialani he thaler muna insak pian mangdanglam tak mai hi kumtin mi sing telin an tlo zia thinani pathumna heuje South Korea rama Suwon mayor Sim Jae-deok chuan a in lua lai reng chu thiatin kumsang ni pasari khan Khawvela la omngai reng lo in pian mangdang lam zet mai ek in pianang tak mai chu aron satalu mai anuloka chuan Mr. Sim Jae-deok hi World Toilet Association din tu ani mai baka chairman ani ngal boka he toilet shape in saknan hian kumsom thum chung alo khosak to na thin in chu a thiat vekani hetianga indang lam tak asakna chan berle atum ber chu midang ta hian risel na atana in von thiang limatul zia ria se adua Khawvel ram changkang zok te angin
mi pui van tlang toilet von thiang hlim atul zia lan tir tum bera chuwangin a in minga po hian heu je ti avu ani chumi omzia chu mun thiang hlim tu emalungai na ti bo thei ti na lam ani heu je a hian mut pindan pahni omin mi khwal room pahni baka in bual pindan changkang tak tak pathum a omboka a in sakna atan hian steel le concrete var a manga dar thalang a mangtel bokani asatupa simje do ka du dan ang ngein a boral nuwa po he in hi toilet museum atan man ni in exhibition te buat sai thina ni a chu exhibition ina tumber chu khotlang hrisel na atana toilet poimo na inzirtir na ani berani panni na transparent house he in makle dang lam tak square feet zakwa som palilaya zaw hi a design tu chu som mojito architects te ni in he architects firm hi Tokyo Rama architect firm ni in an kut chuak te hi an numin anal em thina chutiang bokin tunlai mil takin he transparent house hi kumsang ni som pani khan an lo sa ani transparent ani ang tak hian he ina hian privacy om theilowa engkim chulang tlang vek tura siam ani a engkim lang tlang vek ani zia ti chiang tur chuan he ina hian eng thahnem tak a om bok ani lang tlang tura duan ani ang chia hian a in bangle a pindan na velte chu dar thalang vek manani a chu pindan zim te chu platform anga do san zel ni in kalpo theitura leilon manga do zom vek ani he design hi a chan pakhat nia an soya chuan tun ma a an thla tu te thingkung an lo khosak to thin dan chu thang thar ten reve in experience ve se ti an du wang ni in an soya ni pakhat na Garret House he in hi Khawvela architecten lua tura in an sak to zong zinga lazim berni in a design tu hi Jacob sketch ni ani building pahni inkar mun ruak zim te a he in hi sak ni in the Garret House ti avu ani the Garret House hi Poland rama om ni in Khawvela in zim ber ni a chal mekani he in hi kumsang ni som khan sakani a chuat zaw zong hi square feet somli paruk chau ni in Jacob hian mun ruak zim te po zolovin in chunga om tur chi zong mut pindan chauka toilet le in bual na room te in chung mamo thil dang zong te chu a khung leng ve vekani leilon the theya asiam hian in chu ati zaw ve dewa tin in chunga lan zaw theinan fing takin a chunga bungrom zong te hi rongvar vek mai anne hetiang taka mun chep ani awang hian a chunga electric a omlem lova a thenom te eng chu atom ve mai thin hein hi dan ang taka sak ani na in police ho in sak dan lo ang dewa sakani asatu Jacob Skesni chuan Israel rama filmmaker le author ni bok Edgar Keret chu he in lu ma saber tur hian asoma Edgar Keret chuan asom na chulo pomin kar engamo za chu he muna hian ama in a khosa ni ti chuan he in lu ama saber tu Edgar Keret a ming choi chuan he in hi the Garret House ti in vo anita a chumi nuwa chuan khovel mun ranga thil dangdai ngai na tu le ziak mi chi rang ten zanrian atan le ril rusor binga idea dangdai tak ngai tu chua na munatan an mangzui ta ani